Yes, mwerori wa Kikuyu Star TV nemo kwa kuma goko mushi munene wa jajie. Yes, mwerori wa Kikuyu Star TV nemo kwa kuma goko mushi munene wa Naivasha na hadi ni farafara ya kuma Naivasha guthie kundu kuwikaine ta Hell's Gate kuria ko kiuma na macindano ma safari rally nareke kumakie mwerori wa Kikuyu Star TV kwiri ati gukire na andu makiumire kiroko gia thaa 10 magithii kuona safari rally kuria kundu kuwikaine ta Hell's Gate no matire marakinya nginagia thaa ici tondu ria urakiona thaa ici gukire na jamu ikinyitania kuma thaa 10 na nginagia thaa ici irakerekania na kuringana na aria turagikorwo tukiaraniria nao maragitwira ati gukire hotekeku ati haha magakima muthenya wa rucio kuko magagikia ritara kuri thirikari ati safari rally yengi igagikorwo igikwo barabara igokorwo ikinenehio niguo ku avoid jamu teno na nguririkania o ringi gukire na andu makiumire thaa 10 cia kiroko magithie safari rally kuria mwena wa Hell's Gate matire marakinya magikomete jamu-ini koguo uguo niguo maundu makiana na nguririkania o ringi twi guku kundu kuwikene ta Naivasha kuria muthenya wa umuthi kuri Sunday niguo uma muthenya wa muico wa kindu kiwikaine ta Safari Rally 2026 reke tuigue amwe andu magitutaririe experience yao muthenya wa muico wa Safari Rally. Thank you very much. Hello, kwa mari tojetagwo Ivani muikari wa Naivasha na kiria guga ati ni atiriri nitukenagira muno Safari Rally ciguku no gutire kindu ciukaga gutuguna nacio to kwina nicio cikare mbeca iria nyingi muno no icio mbeca itiukaga gututeithia cithiaga kwi mihuko andu aria nene ithu andu aria turutaga guku thi ri tutiteithikaga na ki kana ki no mbeca ithiaga kuguna aria me thirikari-ini riu miaka 6 ni yathira miaka 6 ni yathira ne othe tutuika ni igacoka gurehe mbeca icio guku ona ingiuria ona minister wa transport kana minister wa game acio mokanire mbeca ta icio moke matwakire barabara matuthondekere mai maitu to ni mai maitu ni macumbi na to mai peke yake no nginya mabarabara maitu mamwe ti mega nginya kundu kumwe gutire nginya thitima no ndrona fio nginya goko wito mathako ni maroka niguo riu ri we wikarite ha hinda rigana atia by the way na niki kirathi na mbere kuma thaa 4 cia rucini tukoretwo hatwi jamu-ini na ngari nikurega ciregete guthie ni kuhinganira andu mahingire macoka mathi kwirorera game na guku riu matire maroka riu turetera nginya ria mariuka nigetha tukuhinguke riu guthia Safari Rally kana we tugathiĩ bara ithu tukukita wira tukita kurehe athii gukinya guku ri matuhingiriria riu nginya wira ni urugamire riu mutingicoka thutha mutingithie na mbere tutingicoka thutha tutingithii mbere riu twi gatagati riu athii meko athii nginya ni maorire ni guikara ngari-ini to ni kuhuta poreni ni sawa koguo indi wengi gwikwo atia by the niguo mwatigana tondu kana korwo no nginya kiria tungiuria ni thigari ciuke ciarire wega at least ona gutingiko kwina jamu yo nene tau no tha ici thigari ni ithire tuthio kwina thigari handu ni ithire yeni sawa thank you very much tugutugeithia kwa mari twajeta Pius Kiwome the dereva Maruti United ni nyumira Naivasha rucini rwa thaa 9 ndoka ndathie Heaven's Gate gutwarite andu na thutha kuma twara ndanyitwo ni jamu kuma mathaa 9 na nuthu kinya thaa ici twe nawe ni undu wa gukorwo gutina mupangirio mwega wa barabara ni tondu uhoro wa gukorwo jamu iku ni undu wa overlapping na andu gukorwo ringi ngari rathi mwena umwe ciothe riu korwo ni tuma na thigari cia kuigana na ibangikite wega ri ni cingihotire kubanga wira uriku ni cingihotire kubanga wira ucio riu nikio gitumite tukorwo twi jamu-ini na ndi jamu-ini kuma rucini ndire wira ungi ndutite tigo ucio ngutwarite customer acio ati kuma thaa 4 thaa 9 cia utuku thaa 9 cia utuku niguo kinya thaa ici na mwatigana wambiririe wega thaa cigana wambiririe wega thaa 10 thaa 10 thaa 10 cia utuku kwa mutire murahituka kuma thaa icio ona tuthie turaria tuona gathwiti tukaria tuona tumai tukinya tukenea no tukoya murukia guithia irigo tukaria to tutire na otherwise ni ndetikia tondu he mundu ungi kunjite ha muikarite kuma nginya thaa 10 ati nginya thaa ici ni ndetikia riu horo ucio na koguo thirikari yagirwo gwika kaundu at least bara ino ri no kana gukinenehia kungigakorwo na Safari Rally hindi ingi ri at least andu matigaikara muhatikano iri tiguo nima nima asante sana kungibangwo wega ri gwakoragwo thigari ikorwo district akorwo ni ngari cia mwena uyu cia kwambata ikoni cia kwambata cia guikuruka ikoni cia guikuruka mundu wothe ura overlap agirirerio muno ndaka overlap na riu cingithire tene niguo asante sana thank you very much haya
Njĩtagwo Jackson Kariuki. Tuma gũkũ Naivasha kwĩrorera rally. No rĩu jam keta kĩnyitanĩre piũ. Yakora ĩnyitanĩte. Ta Lang'ata road hĩndĩ ya iriũkĩro. Lang'ata road hĩndĩ ya iriũkĩro gakoe hana ũguo mũndũ akĩgĩra kĩndũ gĩake Nairobi. Nĩ kũinũka ũrainũka nĩ gũkinya gũthiaga safari na kana atĩa ũrathiĩ na mbere? Safari rally yo nĩ ndathiĩ na ndamĩona. No rĩu thaa ici nĩ kũinũka ndĩrainũka. Nĩguo. No rĩu kaĩ gũkĩrĩ gwa kũinũkĩra? Gũthiĩra gwa kũinũkĩra? Gũtirĩ gwa kũinũkĩra gũkũ. Nĩ atĩ rĩu ũngĩenda gwĩkwo rĩu nĩguo kĩrĩa mwatika tondũ gaka nakorwo hĩndĩ ĩngĩ. Tũrare. Wĩra nĩ tũthiĩ Friday. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ kũrarĩ na safari rally. Nĩguo. Ni ona gĩtonga gĩkiũĩ kũrarĩ na safari rally. Tũcoke wĩra Friday. Tũge wiki ĩno yothe off. Sawa. Thank you muno. Asante. Niambia 1 2 3. Twende. Acha tuongee kama usi wa Naivasha. Ndio nasema the situation has been so bad. Since asubuhi tumefika hapa tutoka saa 2 town. And this is what time it is? Almost saa 10. Tumekuwa kwa barabara. Na the situation has been so worse. But kuna kitu tunaita organization. Hakukuwa na organization, coordination, security. It has not been there. So the next edition of WRC tunataka coordination. At least we needed to fike huko at the situation halafu turudi, lakini hiyo situation yenye tumepata kutoka saa 2 za asubuhi, we don't know what next. The next edition of WRC, coordination, organization, security, it has been worse. Security. Sasa kama kuna pikipiki ilichomeka pale hivyo some 2-3 kilometers and it was worse. Juu hakukuwa na ambulance, hakukuwa na fire extinguisher, hakukuwa na security, polisi hakukuwa. So hizi gari zote mnaona kutoka saa 2 za asubuhi. So gari yangu iko pale hivyo, nimeipark. So sasa sijui tutafika hapo saa ngapi. Hata ndio tuko kwa barabara. We needed exposure, pressure, na tuone venye kutakuwa. So in the next few years kama WRC itahudiwa, inafaa kuwa 2 lanes ama 3 lanes ama tuwekewe expressway. Hapa hii barabara kuna jam. Hizo expressway zisiende Nairobi, zikuje hapa. We need security. Kwanza mno security, coordination na organization. Wacha na mama wantam. Tumekuja kujibamba hapa. But the most important thing, hatuwezi kuwa kutoka saa 2 za asubuhi. Wajabani kwa jam. Ni ukweli. Nimepaka gari yangu pale hivyo. Hiyo ni ukweli. Haya ni mbaya. Hizi rodi ni za ufala sana. Hebu ona. Leo kuna jam sana. Wanafaa tuwekee ikuwe ni 4 way. Mbili za kwenda hivi na za kurudi hivi ni 2. Tourist wanatoa kitu. Tourist aje wanatoa vi. Sasa aje unaona hiyo taxi inafaje itujengee barabara ikuwe 2. Acha niongee. Ndio tuendelee. Acha niongee. Wewe si ni wa Japanese. Sika wa Japanese. Si tunasema one time. Cheki barabara zetu. Cheki. Ona barabara zetu. Tumeshinda. Acha niongee. Ruto afanye favor hii, ona hii barabara imejaa. Hii barabara imejaa na kuna serikali huku. Kutoka saa ngapi? Saa 2 kulikuwa na jam. Kuanzia saa 2. Mimi kama mimi nimepanda pikipiki lakini sikufika kwa sababu hakuna security hapa na barabara imejaa kila mahali. Unacheki. Traffic hawafanyi kazi na sisi kama raia tunaumia. Unacheki? Alafu aje
hii barabara tunafaa tuwekewe lane mbili za kuenda hivi na mbili za kurudi hivi juu ya jam. Ndio space. Si ndio? Onyeshana space. Ndio hii. Space. Hadi atiana unacheki hadi wanapita nje. Hadi wanakuta sisi kama abiria unacheki. Sisi hadi tuko mguu lakini bado tunapata jam. Hata mimi nataka bado ni wanda. Kuna kitu kimoja nataka kuongea kidogo. This is not about politics. This is not about politics ama system. Hii ni mambo ya Gen Z na youth na millennials. Tumekuja kujibamba. So watu wa politics, they do their part, we do our part. Yes, exactly. Sisi we are cooperating. But tumekuja si ndio? Tumekuja safari. Tumekuja sisi wote. Tumekuja Bogi watu wangapi? Watu wangapi Bogi? Bogi ya Kanairo, Bogi yake Majuu. Watu wametoka Majuu. Wazungu wengi. Wazungu but sisi wenyeji wao. Guku no mariko turanywa guku tumagachere na kuria iguru etagwo one time siku zote Kariobangi roundabout ndugitwaga hau kamagira ya Kariobangi roundabout. Aturauga atia na muhotu ni nyumire aria wita watia Macharia wa Ndere kuma thaa 10 cia rũcinĩ ndĩrĩ haha wĩna ma Ngai mũira tangu asubuhi saa 10 ya asubuhi ni avistaki hapa. Ndio rejea kuona safari rally ndina genia safari rally N-Sport Ford guthia kũmoya rũcinĩ ndoma thaa 10 harĩa nyuma 12 minutes naendaga na wachukua na kuma rũcinĩ ngwamĩte o haha. Ndio kwenda kuga atia kwenda gwĩkwo atia nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩngĩ gũgĩgakorwo na safari rally mũhatĩkano tondũ ndũkanoneke tondũ na hĩndĩ ĩngĩ kwarĩ na mũhatĩkano mũnene bado mũhatĩkano wa mwaka ũyũ tita wa last year. Last year was okay bit kidogo but this year everyone alikuwa anajua hii ni ya mwisho lakini si ya mwisho. We are hoping for the best and rally fans wa Kenya na wenye wanakuja ku rally hapa wana appreciate sana so toko thina mbere gũtirĩ ũndũ tũgĩka nĩguo kwĩna andũ koretwo ngĩona mũtaro-inĩ maroria atĩ nĩ ya mwisho aje kwĩna andũ matarĩ mataũkĩrwo hii no mataũrĩre nĩ safari rally ya mwisho atia marauga nĩ ya mwisho no nĩ tũrenda yũke rĩngĩ na ndĩraigua nĩ gũcoka. Those are hearsays but Kenyans tuna appreciate rally. Yes, asante sana wega rĩu wewe nĩkĩ wona gũkũ kuma rĩrĩa ũkire marĩa ndokire ndũraga nacio ũmũthĩ no gũtanathi wĩra no ndĩmũbute ũmũthĩ ndirĩ wĩra nĩ jamu. Sawa pole sana. Thank you.